Njih sam upoznao dok sam još nastupao kao DJ-sta. Jedne prilike tamo neki krajem 90-ih godina, taj moj Aran Zendojski koji je bio tu, i on nas svi učio to DJ-sa. I on je trebao da svira na jednom festivalu u Zenici. On se zove Joss Crooks. I on je bio najavljen. Ali nešto, on živi u Pragu inače, i nešto mu je ispalo 2 dana, prije morao je nazad u Prag neke papire, nešto, i zavalio je mene kao da ga zamijenim. Sad bilo kasno da on mijenjaju mene, uglavnom ja sam tamo otišao, tako imao neku crvenu kosu ovako, znaš. Ma ja, i svi su mislili da sam ja taj. I ono, znaš, dođe prvi tip, na engleskom mislili da sam Joss. Drugi na engleskom, na meni dosadno da objašnjavam, i ja počeo pričati na engleskom. I predstavlja se kao Joss. I da sam Tonskoj probi, gledao, Duho Doba je svirao isto to, gledao sam nije na Tonskoj probi, nisam nikad slušao prije toga uživo. I to je bilo, znaš, ko bosanski Public Enemy, nešto toliko meni blisko, da sam ih baš nekako zapamtio, poslije smo se upoznali u backstage-u. I onda kad se, sad je band raspao i to sve, ja sam pravio dao sam sebi rok od 6 mjeseci. Kao, ako napravim neku muziku koja ima smisla, bavit ću se radim muzikom, ako ne napravim, batalit ću. I to sam radio, ali falili su mi vokali, bi nas setio njih, otišao u Zenicu, našao ih, da smo ih tako neobavezno snimali. I čitav naš stvar, prvi album je, a nije to u stvari bila forma ću imat pen, nego kao neki projekat, eto mi se nešto raži. I Edo Zupčević, isti ovaj koji je izdao knjigu, on je izdao prvi album i on je stvari bio, kad čuo te demo snimke kao, hajde, napravite Ben, oni kao to pogurao u nekom pravcu i oni kumovo kasnije da to bude u stvari besplatno. Dobro ime je došlo kao kolektiv, pošto nas je puno, jel? I kao, znaš, u to doba je kao animozitet među Zenice i Sarajeva bio velika. Ja ću sa Zeničan napraviti Ben, to je bogohulje bi bilo. Jel, taj slang dubioza je nekako najbolje opisivo taj kolektiv u kojem živimo, neki federalni, kako se već zove.